kan bial Inkhawmpui te bulmintan saka nang maompui na te malsom na te kaifu na te tunhun thleng na takin kan dong zel ti kan ria kan lome emalom thu kan sulache tunhun a hian lalpa jan de sacrament manganang ma pol turin iko san hote imma kan local khome khongai takin kan za hian itharau thing lim mun khat chon min pola khongai takin kan lalpa Isu Krista taksa le ti sen chun nang ma sokim imi tin hena hian eron semla kan ti sa le tharau tan mal somna atharin ni ti rang che kan lalpa Isu Krista mingin kan dila che amen pathian kan choi moi ho nan Christian lamo number sa nile pakuana thumak ka soinin thelo chu Calvary chanchinani tin pathian fagnan ilo sangu
Bial Zai Polte, Pathian Fonala Saturin, Ilo Soma.
Pathian kan choi moi honan Christian lamu number za somdet le pasari na Isu cross maktak chung akhan ro punal thi ka muin ka lok na ber ka ngai ne pa chapo wana ka ngai tlo matin Pathian faknan kan sanga kan sak chungian kan upaten khongain Pathian na thil pekte min la khom sak anga kan sak zoyan thulovin kan ding chung zo manga upa h thang liana kan thil pekte Pathian he na min lan sak turin kan som don ne Amen.
engkin mai hi lalpa lipe laliso Krista minape ha chu inena so voina hian chu mi khiat reng na tur sakramen Inkhawmpui mo taka tholom te nangma min pe kanon ken khome heng kan tholom ron ken khom te hi ro pui puan chuwa nan min man sakang che kan lalpai suam hingin ne na kan hla ne amen chung le tuna chon tlang veng ko than sai pol pathian phone la saturin ilo som angu
Christian labu number sanga somnga le pakhatna apostol te thurin ti mangkhan kan rinna kan puang chu kanga chumi zo chuan la li son tong tai dan mi zir ti rangin kan tong tai rol don nia isanga somnga le pakhatna ilo chia rolangu en kim ti the pa pathian le van siam tu chu karim afapamal Isua Krista kan lalpa karinga ani chu tharau thiam limin apai tira anulat lai marin asinga pontia pilatan nasatakin atua tira ken bein aoma athita a phumin aomta a mithikua an azukala nithum nia mithizi ata alo tho lea vanan alon chho lea engkim tithei pa pathian ting lama ahan chuta a chuta trangin alo chu leang mithi le minung ro re saturin tin tharau thiam lim karinga mi zong zong tan ko san thiam lim om hi karinga mi thiam lim ho in pol khom hi karinga sual ngai dam na karing tak satho le na karinga satua na nun le amen itong trai tuwa u kan ba vanami i ming zong rose i ram lo khen rose i du zo vana tiagin leyamin di rose ne tin kan e khopin so min pe rose kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam ngin nam boy kan thil ti sual ngai dam che sual tu the na min sual lu su che mi sual la ka sual min chan dam so che ram te thil ti the te ro pui te satua eta sia amen. Pathian thu ilo ngai thla angu chanchin tha luka jek bung som ni le pathum chang som thum le pakua atangin an khen be ve misual pakhat zok po chuan a an khuma Krista chu in lovem ni in tidam la keini po min tidam ve ta che atia nima sela pakhat chuan alo khaka azil hawa pathian me poi hlau na nge thuhun rengan fem che hi keini pani hi zong fem om re kan ne kan thil ti man kan mu ne hi he mi hi zong en eng ma ati sol si lo atia ti chuan isu iram iklen huna mi hrengang che atia ani chuan anena thudik ka fila che kan nena voina hian paradisa yom veang atia lalpan kan zatan malsom rose amen kawam hi katida de uleka sok zati kan nei de boka laklo lai kan lo khu pal ani poin amen lo thiam turin kan nge masa chiu ani lali su Krista cross an ken be khan ashira misual pani khen be veniti hi chanchin tha bupali te hian an vain an soya amai rojul luka chau hian anin biak dan chungchang kim chang min khila thren khat chuan ashira khen be ve pani hian mi pui tiang bokin lali su hi
an chia an lo ve mai ni in min khil amai ro chu luka hian chiang kuang de uzokin min khila pakhat zok chuanin an chia lo lovin ani hi chu tianga ti tur an hleinem ani chu sual na pon nei ani lova ke ni zok hi chu kan thil ti man kan tur mai chuwani atia pakhat zok e ro chuan Krista in lovem ni in tidam la ke ni po min tidam to che ti in mi puiten lal Isu Krista an diriama an musit ang chia khan misual asira ken beve po khan lal Isua asira ken beve thoka am musita a endonga trongkamoy lotakin a trongkhum ani voini a hian lal Isu Krista ruala an ken beve mi pahni te chungchang hi toitea han soi kan du mai ani a chan chu he mi te pani nuna hian mishing nun hi a chiang mai ne pakhat zok nun na chuan rom sarkar dana misual khemtlak ani mai pialama leya puwa thitlak lo van le lei in kar khai kana thitlak angai misual tinania chutiang khopasual angai khen be tur ani mek lain asira ama ang thowa khen ve turakha amusit thau ani angai sang du big chuang mia lo mani chu nun chu amak ang reng hi katika ngai tu po hian amak ang reng mangi o he misual khen be hian crossa an khen be to nuwa athi ma lokhan crossa zang phar an khen be to nu po khan an nun chui le tin katidik lo polanianga ti ta chin po pakhat mai ala nei chin mi lo a angkhop na he pan nun na hi chuan amma kha a in bi chianga kling tok in tinate fel tok in tinate voinia tor na po kha ani na ta ka chut a tor ve tur po ni lo in hian na tlat an nei du mel khop mai amai ro chu misual khen be ane amai ro chu amma in hiat dana e ro chuan amma fel lo na te a clean lo na te a chak lo na te kha am muthei lo a chu wang chuan abula khen be ve apo chu mi puin andiria mang chia khan Krista ini te chuan in ti dam la ke ni te po hi menan ti dam ve la aniang chumale ti in ala trong el ve gam tho ani voinen ngun devin chut tai langin lali su Krista bula an khen be pa ang hi kan ni ve chiang khop mai a chang hi chuan he pa hian lal Isu Krista sul nei reng lo abula khen be nuna tang khan ama nun abi thiam lova keima nun po hi ka chut fo thina pathian khongai na zara kum som pariat mi kanin ka piang thara kum som mi kanin pathian thu ka jira kum som ni pali mi kanin pro pastor adang he kanitoa kum som ni paruk kanin pastor turin min nem heta kum som ni pasari kanin pastor bial kavong tone kei mahian fel intinate tha intina hi anna sa thin khom ne pathian rong kapol reitol tola ka ngai dan chu dik tok viau a hriat na hi ka nei lian tuala rong bol na ka tlan reitol tola kan nun in bina chang ka khelo tol tola mi nun ero chu kan nuna hian a chiang tol thung amma ero chu lali Isu Krista cross bula an ken be pakhat ero chuanin maktak mayen pathian meu po ilau na nge tumun rengan hrem chi
ke ni pani zong semom re kan ni kan thil ti man kan mu ani hi he mi hi zong in eng ma ti sol silo thon thua chuan he pa chon chin hi thon thu pani pathuma om ma se voi ni han soi a tu lem lovin ka riam a then thon thu chuan a no pa lali so no sen lai tang lo in tong to ten nin ti ai nga po ni serangin he ken be ve pakhati ro hi chuan abula an ken be lal Isua Krista ka athira sual nei reng lo am ke mani awanga kan sual awanga ken be ve ni ngot maya kha athira an nun chu chia takin amua ani hi chuan sual na anelo ke ero hi chu ka sual man tuarin ka thidon ani hi ti khani athutluk na chun ka sir ken be ve hi chuan sual reng anelo ti sual pakhat manelo amai ro chu ke ero hi chu ka sual man ka thil ti man akha tuarin cross a ken be me kaniti kha he pa hi chuan apom mak mai adot le chi hi angai nom lai chu anita ti chuan isu iram i thlen hunin min hrengang chu engting elali suna chan thudik ka fila che kanena voina paradisa i omveang lali suan vanram a ruai masak berchu abula ken beve miswalane lali suan vanram a ruai masak berchu abula ken be miswal he khovela pothitla ka ngailo khai kan khani he pa hian asual ani tien ria adig lowani tien ria atling lowani ti ain ria lali Isua Krista ma chuan mi fel lowani ti ain muthiama lali Isua Krista ma chuan athil ti sual a muthiama lali Isua Krista ma chuan fel lona le atlin lona a muthiangama lali Isua Krista ma chona fel lo na le fam kim lo na zong chu apuangama ke zong misual kani ani ero chu eng mati sual ne lo pathian fapa ni chu wang chon foi ni a hian iram i tlenuna min fereng chi o ti kha lal Isua hena adil ngam trok achuni amai ro chu mani nun fia a mani nun mufia lali Isua Krista nen pantu te rochu lali Isua Kristan voinia kanena paradiso omveang ti kha lali Isua thuchu anita siani lali Isua Krista yan chu wang chuan atak sale athisen hi voinien chiang ta kan fiata dan ka du chu misual tetana ahlanani mi fel inti kling inti tana lal Isuan atak sale tisen hi alan lo mani lal Isua Krista in mufia pathiana chon fel lo na le kantin lo na te in muthin te tan ni lal Isua Krista yen atak sale atisen hi alan ni amai ro chu abula ken be vereng apalal Isua Krista ma asul le fel lo na in muthei reng lo ro chu Chatuan boral nani akaldoni engwangin mo lali Isua Krista chukro across a ken be chungpo khan alam musita Mesia ini ngai chuan inti damla ke po menan ti dam ve ta che ti in an chovel anika chuwang chu lali Isua Krista tan khan voinia paradisa kanene omveang hanti puichi anilo lali Isua Krista chu mi fel te lam tu ni lovin mi sual te an sual muna mua lali Isua Krista mamo tu te tana lali Isua Krista khovela local ani tatatinni voini hian itan
lali suahi a local vem ti hi so na ne lali sua Krista voinin itan a local ve don ani ngai chuan lali sua Krista cross ken be sual nei lo I sual na pura ken be kha en la chu lali sua Krista ma chuan voini a hian I fel lo na te I clean lo na te I mu ve thinem nge ni irong bol pui tele ibulo omte chak lo na te fel lo na te chu ibulang sarjok ibula omte fel lo na letlin lo na te an chak lo na te voinen ilamusang lang sarjok ni chuan lali suwa Kristan voin ni akanena paradis ay omviang ati jinga chuan kan tel theirawong engatinge lali suwa Kristan adwa chu asual apur sakten amma dat halang in mga an fellowani antling lowani an chaklowani chandam ngayan ni lali suwa Krista ni tinamamotuan ni tinaswala vanga pathian marching chiang ay damdila lali suwa Krista mamotu tetana lali suwa Krista chu lokalin ama taksali ati senge pochu lana ni tihi voinihan ihichiangu chuwang chula li suwa Krista taksale tisen kanchang hole don he ataksale atisen hi klinglo ni infiate fellow ni infiate chaklo ni infiate lali suwa Krista mamotu ni infiate tana lal isuan athe ani amairo chu fel toka in ngaite kling toka in ngaite chak toka in ngaite tan lali suwa taksala tisen hian omzia anela keini roju kan sualman purin kan turme kani ane roju sual na nei love chuwang chon voinia he misual pa hianen iram mitlen hunin min sereng ang chio atitro ngama amai roju lali su Krista lom zong takachu amama a infia an sualate an fellow na te zong sia ani ang lali suwa Krista pana lali suwa Krista mamotu amane na local te chu eng anga sual thuk po ni salangin anti don darkara po ni salangin ala tailove kanena voinia paradisa omviang lali suan atimai ani chuwang chuan he sacrament thiang limi lali suan misual te tana atheniti isirengang lalpan kan zatan malsomrose amen khongain kanupaten lalpato kan menang kilpui nal serengin kanal pato kante khongain kanupaten menan honsak selengin kanal pato kan he ko san hoten simadik takle rinanungin inai angu sim natel lava lalpado kan thiang lim hain omzia anailo kanal paisu Kristan ngaite kong kharbula dingin kakiki tu point ko sia kong mi hon chuan anhena kalutanga anhena zon viet keenga ani point ai bukang atiani lalison venne hian he zon den nung he kil puiche adu asom chia lali su Krista tan ithin lung iphalani chuan he ataksale tisen hi taksale tharau tan mal som na chantir ni try angu lalpa kan pathian
ido kan thieng lim kil ta ka kusan hote kan lalpa Isu Krista achun min buat sei wangin kan loma lom thu kan thla che lalpa kan pathian lal Isu Krista sale ti sen chu kan tan nunna ane tun huna po hian khongai takin he sacrament thieng lim hi kan zatan mal somna santirla ringlil te tan nge na lo ni sila dam lo te tan dam na lo ni sila sak lo te tan sak lo ni turin mal min som sakang che kan lalpa Isu Krista mengin kan dila che amen khatia mantira omza changala ka phela ekataksa enaya pek tur chuni ine pia in min sharing na ti thin ru lali sunati kha kan lalpa tu pe koin e changi kan langa kan phelanga kan eyanga ama kan sia reng nan le thop pa chu alokal le bha lo zo rinan nunga hak tu te kan ni na theinan lalpan kan zatan malsom rose amen he kataksa inaya pe urtsune ine pia in share reng nan ti thin ru lali suan atika he kataksa inaya pe urtsune ine pia in share reng nan ti thin ru lali suan atika kan pathu pe koin ilo chang hau angu tia zan no chula ka he no hi ka tisana tu thlung thar chu ne in sul te tam tak ngai dam na ta na chok tur chu in na piang in min she reng nan ti thin ru la li su na ti kha kan lal pa thu pe coin he no hi kan la anga kan in anga ama kan fia reng nan le ama om tharau chu chatuana kan zan ne na om vezel theinan lalpan kan zatan malsom rose amen he no hi ka tikna tut sone in solatam tak ngai dam na ta na chuk tur chu in a pia in min shereng nan ti chin do la li suan atika
Kanal pathu pe koi ilo chang ho anu.
Taksa inay epekto tsuni inay pia in mi shedeng nanti thin rola lisuan atika chu no chu inina chu chang chu nei bok chuan alo kal le ma lo zo kadal poiso krista thina inen tir thin ni sia tir kovin atika atai to nge tishen do king cross sunga chuak atai to tok tok
chu wang chuan don kim te polo har de oni mai theya eng po ni sel in soi she lovela kan ladang lo ni chuan a poimo me kan thong kim to ni chuan khongai kan upaten kan alpa to kan ben khu sak lenga chuan upa doctor kan chantak te wanga pathian he na lom soina min nei sak turin kan som don ne hi trong trai ang u lalpa i sakrament thiang lim kil ho thei tura ko ran ho te hun tra min pe ka wangin kan lo mai ne na lom thu kan thrila che heng i sakrament thiang lim hi khovel ta na in pek na wanga chang thei kan nia in ne na lom thu kan thril le che heng i sakrament thiang lim kan chantak te kha taksa ril ru le tharawa saltang te tanat zalen na zulbi lidar loni sila khovel kanom chunga kannun ti chaka min kai ruai tu te rinom taka nangma niak nung kan zuina tan te a atharamal min som sak turin kanal pai su krista mingin kandila che amen. Pathian kan choi moi honan Christian labu number som ni na man life faro boy te ka pathian a roi chuak athil ti thei jen ti nan tu pui luanga chol ti tin pathian faknan kan sanga kan sak zo mal som nen kan hun kan ti top don mea
tuna hian kan lalpai su Krista khong ina te kan pavana mi mangai na tele tharau thiang lim pol na kai suai na le ompuna du om tak chu in zane na tu na tanga chatuanin lom zel ro se amen